Kajantia Hills Autonomous District Council hne kasni kala menjur ya kamang tengka baduna khat arklur kabala wanra hnen kasni hapok yeng dorbar da UCEM utombor shiwan ubalong ru UEM badai pet ya kapla tengka jongka council. Katkum kamang tengka jong senam arhajar arpuar hadu arhajar arpulai lamang arspa sau klur tam katba kajing kmi lenti banyolum kalong shispa khandai pu arklur tam. Watlah kajingnya tainya ya kani kamang tengka hinin kesni ki MDC kaliang persya bakan tup ya ulakon biam u Andrew Shulai bat u Holando Lamen ki ong bakani kajing he kamang tengka na kajing kmi lenti banyolum kan sabo jing eka council na lorba wat eka tulop kinong treiru kimpat laban siu labun benai. UCEM pat uong bakajing he kamang tengka de namar balakeu ka tulop kinong trei kajing pentrekam yaka the Member Pension Act 2018 bat kiwei Henry ukermen pat bakani kamang tengka kadang longhi kababiang namar baladuna kinong trei hapok ka council bat ru leng ba kilat paper baka council kan sale.